Lenkulumo iya kubo bonke abathandi nabalandeli nabavoti bomkhonto wesizwe. Uma kuyikuthi awuyena umlandeli, akube ukuthi uyalalela hayi okunye. MaMK, siyabonga bafethu ukusikhuthaza kwenu nokusivula amehlo ngeSouth Africa. Siyabonga bafethu ukusikhuthaza kwenu khona la ey'nkundleni zokuxhumana, even umkhonto wesizwe usaqala. Angifuni uqamba amanga, ngumuntu obengekho vocal endabeni zepolitiki. Kodwa ukuvela kwegama elithi umkhonto wesizwe ngavuleka amehlo. Sibonge kakhulu kubaba uNcamalala ngokusivula amehlo ngezwe lethu iSouth Africa. Umkhonto wesizwe uvele wa-expose bonke abantu abangama-sellout, nabantu abangogwambela kwesakhe, nabantu abangalweli umuntu omnyama, nabantu abalwela ikhundla. Bahlangane ndawonye, bahlanganyela iMK becabanga ukuthi sizophela amandla, sonqundeka amandla ngalezi zinto abazenzayo. Kodwa kunalokho basinika i-strength ne-courage yokuthi siye phambili. iMK i-expose bonke laba bantu abahlala bethu balwela abantu, balwela inkulumo yomuntu omnyama, kanti basicindezela ukuqala nokugcina. Bafuna ikhundla kuphela, bayicabangela bona kuphela. They are selfish. Ubaba uNcamalala is the only president ovele wasuka kwi-comfort zone wama ngenyawo wathi le ANC kaRamaphosa ngeke ivotele. And satsho sayibona sonke bafethu ukuthi le ANC le akuseyona i-ANC yobaba uJohn Langabalele Dube, akuseyona i-ANC yobaba uOliver Tambo, akuseyona i-ANC yoChief uAlbert Luthuli, akuseyona i-ANC yobaba uChris Hani. Sekuyi-ANC kaRamaphosa nabelungu. Ngakho bafethu be-MK masingapheli amandla. Baningi abantu asebevuleka amehlo nasebeqaqeka amehlo ngenxa yokuvumbuka komkhonto wesizwe. Umuntu ozama ukulwa nomkhonto wesizwe, angazi noma bafethu niyabona yini, lowo muntu akahlukene nomuntu ozama ukuvimba ulwandle elivimba ngebhakede. Iza ngamandla. Bazama ofikile Mbalulu ukuyisa ezinkantolo bezama ukuyivala, kwasho ukuthi ayivaleki lento lena, ithandazelwe lento. Yazama i-IEC ngendlela ebizama ngayo, kwasho ukuthi lento ayivaleki. Sho bebenika ukuthi mhlawumbe uma iMK ngoba be-rege nje ama-result bebecabanga mhlawumbe sizophela amandla. Kunalokho sivuseleleka kakhulu ukuthi masiyilandele lento ye-MK. Ngakho ma-MK masingaphela amandla bafowethu. Umuntu njengami, baningi abanjengami ebebekade bengayinaki ipolitiki, kodwa njengamanje bafowethu siqhaqheka amehlo, savuleka amehlo, sabona ukuthi who are the real sellout of izwe lethu. Abantu abangabacindezeli babantu abamnyama, those people who are so called clever blacks, sesiyababona manje. Ngakho ma-MK masingapheli amandla bafowethu. Indoda esilandela umbono wayo, indoda eyazabalaza, yazabalazela lelizwe. Wasacrifice impilo yakhe ubaba uNcamalala, esacrificela ukuthi umuntu omnyama ekhululeke. Even namanje onke ama-benefit anawo ayamqualifyisa ukuthi bengayihlaleli enkandla enjoyele ama-benefit akhe awathola ngoba upresident. Kodwa kunalokho, he is the only president usukuma wama ngenyawo wathi akayazi akusiyo le ANC abayizabalezayo. Ngakho bafowethu masingapheli amandla kukho konke abazama ukupenda nge-MK. Yazini bafowethu ukuthi there are people out there ebebekade bengayinakile ipolitiki abafana nami nguZakhele, kodwa njengamanje sengisukume ngayibamba, ngaba vocal, ngathi no, akusiyo i-ANC le, akusiyo le ANC le kwakumele ikhulule abantu abamnyama.
akusiyo le ANC le, akusiyo le ANC le okwakumele ikhulule umuntu omnyama, kodwa umkhonto wesizwe usivula amehlo. MK, ibambeni lapho bafowethu, masibe munye. Lezi nkulumo ebenizenza, inkulumo zokuxhumana, masisaphothane kuzo, masingapheli amandla, ukuthi bathina abangale kwagogo, ukuthi bathina laba abangale ingcilebana zabelungu inkatha, thina bafowethu masingapheli amandla. Le MK le akekho uzoyivimba. Buka mfowethu ePhalamende, buka lapha ePhalamende abantu abosimela, kunabafundisi, abaholi bendabuko, ifundiso, konke kuhlanganiswe ndawonye ukuthi kuzommela thina abantu abamnyama. Simelelekile bafowethu ePhalamende. Thina okwethu ngeke siye soke ePhalamende. Thina okwethu bafowethu masibambane, masisaphothane, mas-encourageane kukho konke ubaba uNcamalala akwenzayo. Masimsupport engane zakwethu, singapheli amandla. Onke lamazwi negative aqhamuka ngaphandle ukuthi sizilima, siziphukuphuku, thina abantu be-MK, hey ngane zakwethu, siqhaqhekile manje, sesiyawabona ama-sellout, sesiyabona abantu, siyababona abantu abasebenzela izisu zabo, siyababona njengamanje abathi hayi, abantu bathi akumele kuphathwe ndawonye, akumele kube khona iqembu elizophatha lodwa, kumele hlanganwe. Hayi bo, eKZN 45% siyophatha u18% wakwakuzwaphi. Ngakho bafowethu angasinqunda amandla lokho. Lento ye-MK khona la eyakhona amandla